Uburusiya ni kimwe mu bihugu bifite ubutasi bukomeye mu isi, ibyo birazwi cyane. Ubutasi bw'iki gihugu bugira akazi kenshi cyane kuko ari cyo gihugu cya mbere ku isi gihanganye n'abanzi benshi cyane kandi bakomeye. Perezida Vladimir Putin ubwe yabaye maneko w'agatangaza wakoreye akazi mu gice cy'Ubudage cyagenzurwaga na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, kandi hari akazi kenshi gahambaye. Bifite amahirwe aruta 100% ko mu gihe cy'ubutegetsi bwa Vladimir Putin atazigera agira ubutasi bworoshye habe na gato. Ikigo cy'ubutasi cy'Uburusiya gikorera mu mahanga cyamenyekanye mu gukoresha amayeri atandukanye, cyane cyane ayo gukoresha abayobozi bo mu bihugu by'abanzi nk'abadepite, abakora muri za ministeri ndetse n'abasirikare bo mu nzego zo hejuru. Aba bose bakabibirumira habiri abazwi nka double agent. Mu minsi itari mike ishize aba batasi b'Uburusiya habonye undi muntu wo kubyaza umusaruro kandi bakamukoresha batavunitse namba mu buryo bwizewe neza kandi bwihuse kurusha ubundi bwose busigaye. Uyu watoranyijwe nta gushidikanya ni kizigenza ikirangirire mpuzamahanga wo benshi bafata nk'umwami wa ruhago mu isi nzima, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Biragutangaje, ndabigusobanurira neza ubyumve akantu ku kandi. Uyu batangiye kumukoresha yari atangiye guca ibintu mu ikipe y'umupira w'amaguru wa Real Madrid iba mu murwa mukuru w'igihugu cya Espagne. Aba batasi bakoze imibare neza kandi mu by'ukuri byaranabahiriye. Kuri ubu Cristiano Ronaldo niwe muntu wa mbere kandi wenyine ufite abantu barenga miliyari bamukurikira ku mbuga ze nkoranyambaga. Umunyapolitike ukurikirwa cyane kurusha abandi ni Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Damodar Das Modi. Gusa uyu ntanageza kuri 1/2 cy'abakurikira Cristiano Ronaldo, ndetse abenshi bamukurikira uwo Modi nyine n'abaturage be, ntabwo ari abaturage b'isi yose. Abantu ba mbere babyaje umusaruro ubu bwamamare bwa Cristiano Ronaldo ni ubutasi bwa Vladimir Putin mu kazi ko kujagajaga Uburayi bwose, OTAN ndetse n'umuryango w'abibumbye. Biratangaje cyane. Ariko se ni gute Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro yisanze aha hantu? Uyu mugabo yabaye imari ikomeye cyane y'ubutasi bw'Uburusiya kubera yinjiye mu ikipe ya Real Madrid muri 2009. Umuntu ukunzwe ku rwego nk'urwa Cristiano Ronaldo urebye ni imari ishyushye ku bahangana inyungu zitandukanye mu isi. Bamwe mu babimenye mbere ndetse mu myaka 15 ishize n'abatasi b'Uburusiya. Iyi mibare y'uburyo Ronaldo akurikirwa cyane, abatasi ba Vladimir Putin bo bari barayibonye mbere ndetse bikorera imibare yabo bwite, ndetse mu myaka 15 usubiye inyuma, ubwo ndavuga muri 2010, bo bari bamaze igihe bazi neza ko hari ngombwa gukoresha izina Cristiano Ronaldo kuri YouTube kugira ngo babone neza ukuntu bazajya bohererezanya ubutumwa burimo makuru y'ubutasi ava mu Burayi ajya i Moscow mu Burusiya. Wikwibaza uko byatangiye? Reka mbigusobanurire. Kugira ngo aya makuru yarajye hanze, ubundi byaturutse ku itabwa muri yombi ry'umugabo n'umugore bakoreraga Uburusiya nk'abamaneko. Ntega amatwi neza witonze. Aba ngaba barafashwe, baranaburanishwa, bahamwa n'ibyaha, bafungirwa mu Budage. Ubutasi bwabo babukoreraga hirya no hino mu Burayi, amakuru babonye akanyuzwa kuri YouTube channel iri mu izina rya Cristiano Ronaldo. Aba bari barigize umugore n'umugabo basanzwe ndetse baranabyaranye umwana umwe w'umukobwa. Aba batasi bari batuye mu mujyi wa Marburg uherereye mu majyaruguru ya Frankfurt mu burengerazuba bw'Ubudage. Umugabo yitwa Andreas Ansislag, umugore we akitwa Heinshun Ansislag. Bari bameze nyine nk'abantu bashakanye ku buryo banahanye amazina. Aba bakoreshaga passport zo muri Autriche, ariko nyuma byaje kugaragara ko hari impimbano. Babeshyaga ko ari abaturage b'igihugu cya Autriche gisanzwe gituranye n'Ubudage, ariko bakagira inkomoko muri Amerika y'Amajyepfo, ariko mu by'ukuri ari bamaneko b'igihugu cy'Uburusiya. Bari bashinzwe gukusanya amakuru yo mu Burayi bw'uburengerazuba, ariko cyane cyane bakibanda ku Budage. Impamvu rero nuko umuntu wo muri Autriche kujya mu Budage ni nko kujya mu rugo, ni nkaho utabuhinduye igihugu. Wari warigize umugabo Andreas Ansislag yari yarabonye akazi ko gukora nka engineer mu mujyi wa Marburg bari batuyemo, mu gihe uwitaga umugore we Heinrun Ansislag yitaga ku buzima bwo mu rugo, ari gukorera buri kimwe umwana wabo w'umukobwa utaruza amakuru na makeya ku babyeyi be bamubyaranye kubera impamvu z'akazi k'ubutasi. Aha ni naho umuntu akwiye kuba hera ajya gutinya akazi k'ubutasi cyangwa kuba maneko, gutekereza yuko abantu bashobora kuba batasi kugira n'ubwo bategetswe kubyarana umwana wabo, bakanategekwa n'ukuntu bamurera cyangwa se ukuntu bigabanya inshingano zo mu rugo mu kazi k'ubutasi bahawe byose mu nyungu z'igihugu. Hari umunyamakuru w'Umudage wari usanzwe ubazi nk'abandi baturage bose witwa Mika Bonster. Uyu ibuka ko batarangwaga no kuvugira kuri za telefone cyane nk'uko bigenda ku bandi batasi. Mika Bonster ni umunyamakuru. Ati nta kintu na kimwe cyari kubatandukanya n'indi miryango yose yo muri uwo mujyi. Hari abantu basanzwe, uburyo abaturanyi ndetse na leta bari babazi
uyu muryango wari umaze imyaka 23 yose uhembwa 80 by'amapaundi buri mwaka. Aya yaturukaga mu Burusiya nk'umushahara ugenerwa ba maneko bakorera igihugu. Bari barahawe akazi ko gukusanya amakuru akenewe cyane, kandi bari barabitangiye na mbere y'uko urukuta rwa Berlin rusenyuka mu 1989. Kugeza ubu ntabwo amazina y'ukuri ya bwana Andreas Anschlag na madamu we Henshun Anschlag yari yatangaje. Ikizwi nuko bafashwe bamaze gutanga amakuru abarirwa mu bihumbi afite ikintu avuze cyane ku bumwe bw'Uburayi OTAN ndetse n'umuryango w'abibumbye. Bakoraga akazi kabo k'ubutasi neza, ariko bakabifashwamo n'icyitso bageraga mu bakozi ba Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuholandi. Uyu mugambanyi utaratangajwe izina yoherezaga raporo ya buri kwezi ikanyuzwa mu buryo bwinshi. Muri ubwo harimo nko kuyishyira kuri USB maze akayijugunya mu myanda ahantu runaka, hanyuma intumwa ikaza ikayikuramo ikayigeza kuri aba batasi, nabo bakabyohereza byose mu gihugu cy'Uburusiya. Ubundi buryo uyu mukozi wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuholandi yakoreshaga mu gutanga amakuru kwari ugushyira amagambo magufi ku mpapuro z'isuku akazijugunya hagenewe imyanda habaga haziranyweho n'impande zombi. Aya magambo yabaga agizwe n'inyuguti nkeya cyane cyangwa se imibare runaka mike idasobanutse neza imeze nka za kode. Iyi yabaga irimo ubutumwa bwo kwemeza cyangwa guhakana ikintu babaga baziranye. Mu bihe byo hambere urugo rw'abatasi bombi rwakoreshaga itumanaho rya za radio ndetse na satellite kugira ngo bavugane n'ikigo cy'ubutasi gishinzwe amakuru yo mu mahanga kizwi nka SFR cy'Abarusiya nyine. Icyo nicyo cyari cyarahawe misiyo ikomeye cyane yo kurinda Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete binyuze mu kuvumbura no kubangamira imigambi y'umwanzi mu butasi. Na nyuma y'uko Abasoviete basenyutse rero, gahunda nk'ingi mu Burusiya yarakomeje. Iterambere mu ikoranabuhanga rizana ubundi buryo bushya bworoshye kandi bwizewe bwo guhererekanya amakuru y'ubutasi. Uburusiya bwahinduye umuvuno byihuse, ariko bukoresha amayeri atari korohera umuntu uwo ari we wese kugira ngo yavumbure. Aha rero niho dusanga ikoreshwa ry'ubwamamare bwa Cristiano Ronaldo nk'umukinnyi w'igitangaza mu isi yose nzima. Ku ikubitiro Andreas Anschlag hamwe na Henshun Anschlag, umugabo n'umugore nyine, bafunguye umuyoboro wa YouTube nk'uko nawe ushobora kuwufungura ukawita uko ubishatse. Ubwo bafunguraga umuyoboro wabo wa YouTube wa mbere bawise Aprenicul rimwe, tugenekereje mu Cyongereza ni Airplane K1. Yari YouTube channel y'umuryango wabo ishyirwaho ibintu bisanzwe bidafite aho bihuriye na politiki. Ku rundi ruhande abatasi b'Uburusiya nabo bakoreraga mu kigo cy'ubutasi kiri mu murwa mukuru Moscow bari barafunguye indi YouTube channel bayita Cristiano Footballer cyangwa se Cristiano umunyamupira, nayo yafunguye mu ntangiriro z'umwaka wa 2011. Imiyoboro yose ifungurirwa mu mwaka umwe ariko mu mezi atandukanye. Abarusiya ni abantu b'abahanga cyane mu kuba ari bihe, kuko nk'ubwo muri uwo mwaka Cristiano Ronaldo yari ameze neza cyane muri Real Madrid, ukaba wari umwaka we wa kabiri muri iyi kipe nyuma yo kuhagera avuye muri Manchester United yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Gordon Corella wahoze ari umunyamakuru wa BBC yanditse igitabo akita Russian Zamangan, bisobanuye Abarusiya baturimo cyangwa baratwinjiriye. Ni muri iki gitabo uyu mugabo yasobanuriye ko iyo YouTube channel yitiriwe umukinnyi wa Real Madrid ariko nyamara hari Abarusiya. Uyu kandi nawe wasobanuye ko iyi YouTube channel inyuzwagaho amashusho agaragaza ibitangaza n'udukoryo uyu mukinnyi yakoraga mu kibuga ari gushimisha ab'i Madrid, birumvikana ariko icyarimwe ikanakoreshwa mu butasi. Gute rero? Umwanditsi Gordon Corella ati bariya Abarusiya bafashe umwanzuro ko urubuga rwa YouTube ari bwo buryo bwabo bugezweho bwo kohererezanya amakuru. Bavuga ko babikoranaga ubwenge bwinshi. Ubutumwa bw'izi ntasi bwanyuzwaga mu bitekerezo byatangwaga kuri ayo mashusho ibizwi nka comments. Uwakoreshaga channel yashyiragaho amashusho ya Cristiano Ronaldo nta kintu na kimwe cya politike cyangwa se ubutasi ashyizeho uretse kuyaryoshya gusa mu buryo bugaragarira amaso. Mu kubisesengura, abantu batekerezaga ko ari umufana wa Cristiano Ronaldo usanzwe wanyuzwe n'ibikorwa bye by'abyokana. Umwanditsi Gordon Corella ati Andreas Anschlag hamwe na Henshun Anschlag bafashe uruhande rumwe, hanyuma ikigo cy'ubutasi bw'Uburusiya gikorera mu mahanga nacyo gifata urundi, baratangatanga. Wibuke impande zombi zifite YouTube channel zikorana bya hafi. Izo mpande zimaze gufungura YouTube channels ebyiri zitandukanye, imwe ikorera muri Autriche no mu Budage, indi igakorera mu Burusiya i Moscow. Izi channel zombi zafunguwe mu mezi atandukanye uko nabigarutseho, ariko zose mu mwaka wa 2011. Mu koherezanya ubutumwa ndetse no kubusobanukirwa, impande zombi zabanje kumvikana igisa n'inkoranyamagambo yabo bwite, aho ijambo risanzwe rikoreshwa mu mupira w'amaguru barihaga ibindi bisobanuro. Umwe yashoboraga kujya kuri ayo mashusho akajya muri comment akandika ati mbega icenga ryiza, uyu musore niwe wa mbere ku isi rwose, turabyemeranya. Noneho ubyemera nawe
akavuga ati yego ni uwa mbere ku isi. Ubwo rero uwashyizeho icyo gitekerezo yaravugaga ati niba nawe ubyemera gutyo vuga ko ari we wa mbere ku isi uvuge yego. Abantu barihutaga cyane muri comments bati yego niwe wa mbere ku isi, hakabamo n'abandi bantu bavuga bati uko yaba mwiza kose Lionel Messi aramurenze. Gusa mu by'ukuri umutasi we yabaga hari ibindi bintu ashaka kuvuga kandi ari kubibwiraho ku cyicaro cy'i Moscow, ikaba impamvu yavugaga ngo niba nawe ubyemera vuga yego. Muri icyo kivunge cyavugaga yego cyangwa hoya habaga harimo n'abakozi b'ubutasi, maze nabo bakemeza cyangwa bagahakana ko ari we wa mbere ku isi cyangwa se Lionel Messi amurusha. Muri ayo magambo ya za comments niho babaga bandikamo ibindi bintu bitandukanye baziranyeho kuri operasiyo zabo za gisirikare cyangwa se z'ubutasi, gusa bagakoresha amagambo asanzwe y'umupira w'amaguru. Umwanditsi Gordon Corell yakomeje abisobanura neza, agira n'ahatanga urugero rufatika. Icyo gihe aragira ati abo batasi bagiye kuri amwe mu mashusho yagiye atangwaho ibitekerezo, maze batanga igitekerezo kigira kiti amashusho ni meza cyane kandi n'indirimbo irimo ni nziza cyane pe. Kuri iki gitekerezo YouTube channel ubwayo iyo nyine yashyizeho video yaramusubije iti Cristiano Ronaldo akina bidasanzwe kandi yibuka nk'umuzima. Konti yanditse igitekerezo ishimira amashusho n'indirimbo ni ya yindi twavuze yitwa Alpine Car 1 ya Andreas Anschluss-Lag na Hendrun Anschluss-Lag, naho yasubije ko Cristiano Ronaldo yiruka nk'umuzimu ni ya yindi yo mu Burusiya yitwa Cristiano Ronaldo Footballer ikoreshwa n'urwego rw'ubutasi rukorera mu mahanga rw'Uburusiya SFR. Abashakashatsi b'Abadage bemeza ko ubwo ari bwo buryo bwo guhererekanya amakuru mu ibanga rikomeye hakoreshejwe izina ry'umuntu uzwi washoboraga gukurura abantu benshi akavagari k'abantu bakurikira football ku isi, maze bamaneko nabo bakanyura muri icyo kivunge. Cristiano niwe muntu wari ufite amashusho ari gucuruza cyane kurusha abandi ku mugabane wose w'Uburayi. Gordon Corell ati mu bitekerezo by'abatasi kuri aya mashusho byabaga birimo n'utundi tumenyetso nk'utwuzuzo, utwuguruzo n'utwugarizo, udutangaro kimwe n'utundi, ariko bigaragara yuko twakoreshejwe n'ahantu hatari ngombwa. Byabaga berekejwe n'imibare, hanyuma abatasi bo ku mpande zombi bakabihuza mu buryo bwo gutangara cyane, bakira ubutumwa bwabo hakoreshejwe ya marengana za kode bumvikanyeho, barimo baratanga ubutumwa bo bumvikanaho, ababireba bakagira ngo ni umupira w'amaguru. Mu gusoza umwanditsi Gordon Corell yaragize ati yari intambwe ya mbere yarigezweho mu guhererekanya amakuru. Urwo rugendo ruva kuri za sitasiyo zisanzwe zizwi, kuva kuri radiyo rusange na satelite, no gukoresha andi mayeri agoranye kandi ari mu mutekano. Abarusiya bari bari kuva aho binjira mu kiragano gishyashya kuva mu myaka myinshi ishize, kandi n'ubu baracyakataje muri aka kanya ndi kukubwira ibi. Ati ubwo buryo bwatumye Abarusiya bakira amakuru atagira uko angana, abandi badashobora gusobanukirwa bagatekereza ko ibyo baganira ari umupira w'amaguru kandi birimo politike n'amakuru y'ubutasi ateye ubwoba. Andreas Anschluss-Lag na Hendrun Anschluss-Lag bakurikiranywe n'inzego z'ubutasi zidasanzwe zo mu Budage kugera n'ubwo zabonye ibimenyetso bifatika ko aba bombi ari abatasi kandi babimazemo igihe. Mu kwezi kwa 10 2011 akagozi karacitse, maze izi nzego z'ubutasi zigaba igitero ku rugo rwabo zijya kubakoraho iperereza, ndetse zihita zibata muri yombi ako kanya kuko ari babiri. Ubwo izi nzego zabagwaga gitumo zasanze Madamu Hendrun Anschluss-Lag hari kwakira ubutumwa bwanditse mu buryo bw'amarenga binyuze muri za transmitters, maze akibakubita amaso arikanga cyane ku buryo yahubutse mu ntebe yari yicayemo agwa hasi agwa igihumura. Imigozi ya za transmitters yaracitse iramanuka, bikaba bishoboka ko kwari ukwikanga bisanzwe cyangwa akaba yarabikoze nkana kugira ngo abamwinjiranye batabona amakuru y'ibanga hatari ngombwa. Mu kwezi kwa 7 kwa 2013 Andreas Anschluss-Lag yakatiwe igifungo cy'imyaka 6 mu gihe umugore we Hendrun Anschluss-Lag yahawe igifungo cy'imyaka 5 n'igice. Wa mukozi wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuholandi yakatiwe igifungo cy'imyaka 12. Mu mpera za 2015 abatasi bombi bararekuwe boherezwa iwabo mu gihugu cy'Uburusiya. Uburyo bwabo bwerekanye ko ibijyanye n'ubutasi mu Burusiya hari ikintu kidasanzwe kandi gikorwa ku mayeri ahambaye cyane no ku kiguzi cyose byasaba, ndetse byanerekanye ko Uburayi bwose kimwe n'uburengerazuba bw'isi bwose nta mutekano bafite mu gihe cyose bagifite Uburusiya nk'umwanzi kandi bareba nayo. Mu bijyanye n'ubutasi Uburusiya bitekerezwa ko bushobora kuba ari bwo bwa mbere mu gukurura amakuru mu banzi, by'umwihariko mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'ahandi. Impamvu zo guhitamo izina Cristiano Ronaldo ni nyinshi ku buryo ntazirondora. Aveiro Ronaldo ni umukinnyi w'icyamamare cyane mu mupira w'amaguru, ibyo n'umwana muto cyane watekereza harabizi, si ngombwa ko mbitinda. Urwego yamamayeho rwatumye ashobora guhinduka igikoresho gishobora guhindura amerekezo y'imitekerereze y'abantu mu nzego zose hirya no hino ku isi.
kuva mu myemerere y'iyobokamana, imyitwarire, ubuhanzi, ubustar, kumurika imideli muri politike, ariko by'umwihariko umupira w'amaguru. Hari umukinnyi mugenzi ukomoka muri Denmark witwa Konrad Hardaway Shandorf aherutse gutigisa imbuga nkoranyambaga avuga ukuntu byagenda mu gihe Cristiano Ronaldo yakwiyamamariza kuba perezida w'igihugu cya Portugal. Uyu mukinnyi Shandorf w'imyaka 20 ukinira Sporting Club de Portugal, ikipe Cristiano Ronaldo nawe yanyuzemo ubwo yari mu kiganiro na televiziyo yitwa Sport TV2 mu minsi ishize. Konrad Hardaway Shandorf yabajijwe kuri Cristiano Ronaldo. Icyo gihe yarasubije ati isi ya siporo itewe ishema na Cristiano, nta muntu n'umwe utamwifuza mu ikipe ye. Ntabwo yahinduye ibintu hano gusa, ahubwo yabikoze ku isi hose mu buryo butatekerezwa. Haramutse yamamarije kuba perezida w'igihugu cyacu cya Portugal, ndatekereza ko yatsinda amatora mu buryo bworoshye. Iki gitekerezo cya Hada cyatunguye abantu kubera ko Cristiano Ronaldo ntarigera na rimwe avuga ko afite igitekerezo icyo ari cyo cyose cyamwinjiza muri politiki. Abakozi b'iki kinyamakuru bahise bakora ubushakashatsi, maze ababukurikiye 46% bemeza ko batora Cristiano Ronaldo mu gihe aba yamamarije uwo mwanya wo kuyobora Portugal. Umuntu nk'uyu nguyu kandi ukunzwe gutya, urebye ni imari igomba kuba yarishyushye ku bahangana inyungu zitandukanye mu isi. Gusa nyine bamwe mu babimenye bwa mbere mu myaka 15 ishize n'abatasi b'Uburusiya nk'uko nabigarutse. Abo nabashinzwe gukusanya amakuru mu bihugu bitandukanye by'Uburayi muri OTAN no mu muryango w'abibumbye. Kugeza isi yose ituwe n'abantu barenga miliyari 8.2. Kuva mu mwaka ushize abarenga miliyari 1 bakurikira Cristiano Ronaldo ku mbuga nkoranyambaga ze, ni ukuvuga ko 1/8 cy'abatuye isi bakurikira umugabo. Umuntu umwe mu bantu 8 bari kuri iyi isi nibura abakurikira Cristiano Ronaldo kuri rumwe mu mbuga nkoranyambaga. Ibyo bisobanuye ko nta muntu n'umwe utakwifuza kubyaza umusaruro izina riremereye nk'iri ngiri. Abatasi ba Putin bahisemo gukoresha Cristiano Ronaldo binyuze kuri YouTube. Urugero rworoshye cyane rwo gusobanura ibi bintu ni channel ya YouTube yatangijwe na Cristiano Ronaldo ku ya 21 y'ukwezi kwa 8 ejo bundi muri 2024. Mu minota 90 gusa iyi channel ya YouTube yari imaze gushyiraho agahigo katakozwe n'undi wari wese mu isi nzima. Niyo channel yagize abantu benshi bayikurikira mu isaha imwe ku isi, ibyitwa subscription cyangwa se abasubscribers. Mu minota 90 yonyine iyi channel yari imaze kugira abayikurikira miliyoni 1 mu gihe umunsi umwe utararangira. Iyi channel yari igize miliyoni 10 z'abasubscribers. Iyi channel yayise UR Cristiano yujuje miliyoni 15 z'abantu bayikurikira mu masaha 28. Mu gukurura abantu bose, Cristiano Ronaldo yakoresheje ijambo rimwe gusa kuko bakurikiranaga iyi channel gutya nta kintu na kimwe arashyira. Mu kwamamaza channel ya YouTube, uyu munyaportugal yaragize ati gutegereza birarangiye. Umuyoboro wanjye wa YouTube wafunguwe, mwiyandikishe kandi mwifatanye nanjye mu rugendo rushyashya. Nta wundi muntu n'umwe ku isi ushobora kuvugira ijambo rimwe gusa ngo ryumvwe cyane muri ubu buryo. Umuntu nk'uyu abanyamadini, abanyapolitike n'abandi benshi bifuza kujya mu ruhande rwe kubera ko ari umuntu ukunzwe n'abantu benshi. Urubuga DJ Tips rwakoze ubushakashatsi rugenzura konti zigera ku 2367 zo ku mbuga nkoranyambaga z'abakuru b'ibihugu, abakuru ba za guverinoma ndetse n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bazwi kurusha abandi. Basanze nta muntu n'umwe mu bategetsi b'isi ufite ijwi ryarangurura kugera hakurya cyane nibura muri 1/2 cy'ahantu Cristiano Ronaldo yageze ijwi. Urugero ni nka minisitiri w'intebe w'Ubuhinde uri mu bantu bakurikirwa cyane, Narendra Modi ukurikirwa na miliyoni 706 n'izindi 72 zikurikira konti y'ibiro bye. Ibi bikaba bikomoka ku kuba nyine ayobora igihugu gituwe kurusha ibindi ari cyo Ubuhinde. Ni nuko nsoje. Wanyuzwe? Niba ariye gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntahema kugutegurira. Njyewe nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politiki, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nizo tuganiraho kuri channel. Naho butaha.